Di iri morago ga go tholwa ga gagwe tona ya maphelo ngaka Joe Phaahla o napile a tsentšha dinala temeng ge Phaahla a tsweleditše maikutlo a go imologa morago ga go theogela tlase ga diphetetšo tša COVID-19 diprovense tše dingwe di ya go hwetša thekgo go tšwa go mmušo morago go itemogela palo ya godimo ya diphetetšo. We can see now that it's moving into the coastal area. The Western Cape has been, over the last 7 days, the Western Cape province overtook Gauteng province as the one with the highest numbers, the new epicenter. Yesterday was the same with over 4,000 new infections. We are very encouraged by the fact that Gauteng has been declining. Kgoro e re go thwetšwe gape bašomi ba setegeniki ba tlaletšo go šoma le province ya Mpumalanga le North West ka ge di sejatšwa di hwetša kabo yeo e lekanetšego ya meento. Bobedi diprovince tšeo di begile palo moka ya ka tlase ga diperesente tše 13 ya batho bao ba intetšwego. There are some inroads being made, but in Mpumalanga and Northwest are particularly slow. So we have appointed additional technical support to work with those provinces and in fact with other provinces as well to help them to increase their vaccination coverage and to identify means to get out. Bahlankedi ba maphelo ba re ba amogetše mabotlelwana a dimilione tše 7.3 tša moento. Batho ba dimilione tše 3.4 ba setše ba hlabetšwe ka moento go fihla ga bjale. Kgoro e re fihleletše nepo ya yona ya go entela batho ba 2,000 ka letšatši.